Vošović pusti posljednju trku današnjeg dana, trka je puštena, na čelu na kratko Princess Elektra, Keops iznutra, ona s polja, kroz sredinu Gaugamela, na četvrtoj poziciji galopira Hektor, na petoj poziciji galopira Alokator, do Alokatora sa leve strane Foreign Max i obilazi ga, potom Viktor, pa Kalipso, trku vodi Keops, Princess Elektra, iznutra Gaugamela, na četvrtoj poziciji Hektor, peta pozicija Foreign Max, šesta pozicija Alokator, sedma pozicija za Viktora, osma za Kalipsa, trku vodi Keops, dužina i po prednosti u odnosu na nadirućeg Hektora, iznutra, sada uz levi boks Keopsa, Hektor napada. Hektor vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Keopsa, na trećoj poziciji Princess Elektra, četvrta pozicija Gaugamela, peta pozicija Viktor, prolazi iznutra, potom s polja Foreign Max, Kalipso, pa Alokator, trku vodi Hektor, okreće se preko levog ramena džokej Aleksandar Šašić, udarac po vratu Hektoru, Hektor je šestogodi potomak Tepta i kobile Heksi Strajt, iznutra nadire Princess Elektra, polja ide Viktor, Princess Elektra, Viktor ide napred, Viktor će napokon slaviti sa njedijem, Viktor, druga Princess Elektra, treći Hektor, četvrta Gaugamela, peti Kalipso, šesti Foreign Max, sedmi Keops i poslednji Alokator, bio džokej Aleksandar Šašić i na četvrtog grlo broj 4 Gaugamela Ergelej Surčin, trener na slavnog Matantija Milanu Nikoliću za trijumf Viktora. Naravno, danas je bio taj dan kada je Viktor morao doći do trijumfa. Jedan aplauz za sina Mister Mozarta i kobile Vidak. Viktor slavi u trci Matanti.